abana bato. Abo ni bamwe mu bantu b'abanyamabi cyane wabona aho uri hose ku isi, baturutse muri Kongo, muri za Gaza. Nzi Kongo kuko narangije intambara ari hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ni itsinda rikakaye cyane, rikaba cyane rwose, baraturutse muri za Gaza zo muri Kongo. Bamwe mu bantu bakakaye cyane b'abanyamabi cyane ushobora guhura nabo. Murakoze cyane, babamereye kuza muri Amerika. Aba ni abantu bakakaye cyane. Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye, banywanyu mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure Nyarugenge bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa musi bw'abanyagihugu. Kuri udukurikiye bwa mbere uhita ushonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane w'indwi ku igenekerezo rya 22/2026 muri Sud Kivu. Ku munsi w'ejo habaye inama idasanzwe yahuje abayobozi bakomeye ba Alliance Fleuve Congo ku rwego rwa gisirikare ndetse no ku rwego rwa politike, icyo nakita ko ariho Conseil de Alliance. Ni inama rero yaganiriwemo ingingo zitandukanye, nivyo tugiye kureba, turebe rero uko zagenze ndetse n'ibyagiye biganirwaho. Reka dutangure ni mu mujyi wa Bukavu rero wakiriye ku wa gatatu ku itariki ya 21/02/2026 inama ya politike yateguwe n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo yabereye mu rwego rwo gusuzuma icyerekezo cyawo mu mwaka mushya wa 2026 no gutanga umurongo ngenderwaho ku bikorwa biteganyijwe mu minsi iri imbere. Iyi nama yahuje abayobozi bakuru b'uyu mutwe barimo Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo, M23 General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za ARC, Bertrand Bisimwa, Dr Fred Kanaki, Benjamin Bonimpa, kimwe n'umuyobozi w'inzego nyobozi n'abandi bagize inzego zose z'ubuyobozi za AFC. Muri iri huriro rya politiki, abayobozi ba AFC baboneyeho gutanga indamutso z'umwaka mushya wa 2026, bagaragaza ko umwaka bawufata nk'uw'ingenzi mu gukomeza gushyira mu bikorwa gahunda zabo za politike n'umutekano. Mu butumwa bwatanzwe na Corneille Nangaa, Yobero yagarutse ku byo AFC ivuga ko ari intego zayo z'ingenzi zirimo gukomeza urugamba rwo kubohora igihugu, gukomeza kwiyubaka mu nzego zayo no gushimangira imiyoborere. Bavuga ko igamije kurengera abaturage no kugarura ituze n'umutekano mu bice bagenzura. Yagize ati, mu magambo ye, mu mwaka wa 2026 ugomba kuba umwaka wo gukomeza urugendo bafata nk'urugendo rw'insinzi, hashingiwe ku byo bita intambwe bamaze gutera mu bya politike, mu bya gisirikare no mu mibereho myiza y'abaturage. Ni mu gihe rero ku ruhande rwe General Sultani Emmanuel Makenga yagarutse ku ruhare rw'ingabo za ARC, avuga ko umutekano ari wo shingiro w'ibindi byose. Yashimangiye kandi ko ingabo ayoboye zigomba gukomeza kurinda abaturage, kubungabunga ibice bigenzurwa na AFC no gukomeza ibikorwa byo kwiyubaka mu rwego rwo guhangana n'ingaruka z'intambara n'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi bayobozi barimo Bertrand Bisimwa ndetse na Dr Fred Kanaki bagarutse ku byiyumvo bya politike by'uyu mutwe, basobanura ko AFC ivuga ko ishaka gushyiraho imiyoborere ishingiye ku bwumvikane, ku burenganzira bw'abaturage no gukemura ibibazo by'amateka bavuga ko byirengagijwe n'ubutegetsi buriho. Mu gusoza iyi nama, abayobozi ba AFC bohereje ubutumwa ku baturage bo mu bice batuyemo babasaba gukomeza guteza imbere no kugira icyizere mu cyerekezo cy'umutwe wabo. Bavuze ko bazakomeza gushyira imbere imibereho myiza y'abaturage, ubuyobozi bwegereye abaturage n'ibikorwa bigamije iterambere, nubwo rero hari imbogamizi ziterwa n'intambara n'ibihe by'umutekano muke. Iyi nama ya politike rero ikaba ibaye mu gihe akarere k'uburasirazuba bwa Kongo hakomeje
hakomeje kwibasirwa n'amakimbirane aho impande zitandukanye zikomeje guhangana mu bya gisirikare no mu bya politike, nubwo AFC ivuga ko ifite icyizere gishingiye ku kubohora no gukomeza igihugu. Ikibazo cy'umutekano n'amahoro arambye kiracyari ingorabahizi ikomeye. Basaba igisubizo cya politike by'umwihariko mu bijyanye n'urwego rw'igihugu ndetse n'akarere nk'uko babigaragaza. Ibi rero nibyo bari gutangaza mu gihe andi makuru akomeye Uburusiya bwo bwamaze kugaragaza icyaba, aho rero navuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje ko bigoye ko amakimbirane y'u Rwanda na Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yakemuka mu gihe impamvu muzi zitarakurwaho. Hari ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 u Rwanda na Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biragaragaza ko niyubahirizwa azakemura aya makimbirane. Muri aya masezerano hararebwa gukemura impamvu muzi zayo zirimo kwiyubaka k'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Maze imyaka myinshi mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ibihugu byemeranya ko bigomba gusenywa uyu mutwe burundu mu buryo bufatika. Nubwo Leta ya Kongo yemeye gusenya FDLR kuva mu kwezi kwa Kamena 2025, kugeza ubu ntiratangira kubyubahiriza, ahubwo yakomeje guha mutwe w'iterabwoba ubufasha burimo intwaro, ibiribwa n'amafaranga ashingiye ku kuba uyifasha kurwanya ihuriro rya AFC. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye i Moscow ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 2026, Minisitiri Lavrov yatangaje ko ubu nta bimenyetso Uburusiya bubona byerekana ko amakimbirane y'u Rwanda na Kongo azakemuka vuba. Yibukisha abanyamakuru ko aya makimbirane afite impamvu muzi kandi ko mu gihe zitarakemurwa nayo adashobora gukemuka. Ati hari impamvu muzi kandi zidakemutse aya makimbirane ntiyakemuka. Uyu muyobozi yasobanuye kandi ko ikibazo cy'umutwe witwaje intwaro wa M23 kigomba kwitabwaho kuko nubwo utemewe n'amategeko ya Kongo ufite imbaraga nyinshi zituma ibyifuzo byawo bigomba guhabwa agaciro. Minisitiri Lavrov yahamije ko Uburusiya bufitanye umubano mwiza n'u Rwanda na Kongo, bityo ko bubaye busabwe gutanga ubufasha kugira ngo aya makimbirane akemuke bwabutanga kuko bwifuza ko akemuka vuba. Ku mirongo imbere y'urugamba ho Roko Infoma ziratubwira uko ibintu bihagaze. Karemba Aimable aratubwira ko mu bice zari zikembyemo cyangwa zihishemo bya Walungu, yego, kavuga yuko zishobora kuba zikomeje kwinjira mu misozi ya Bukavu. Ubu rero amakuru aturuka mu misozi ya Bukavu ahitwa muri mu byerekezo biri hafi na za Kamanyola, hafi abatuye za Kabare, baravuga yuko habayeho ikitwa ku ruhande rw'umutwe wa 23 gufata bamwe mu wazarendo rwose banafite n'imbunda, bigaragara mu mashusho mpamo turi kubona hano. Bivugwa yuko rero bafashwe n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23, ndetse kandi bigatangazwa yuko ibi bikomeje kugenda biba cyangwa se bikorwa n'umutwe wa 23 nyuma yuko n'ubundi batangiye kumenya yuko hari na societe civile abaturage batuye hano muri Kivu y'Amajyepfo cyane mu misozi ya Bukavu bashyigikiye izi za wazarendo. Bivuga yuko rero bashobora guteza isanganya ry'ibibazo muri bino bice uyu mutwe wa 23 uhereremo, cyane mu misozi hano za Kamanyola, cyane mu misozi hano za Kabare, cyane mu misozi yegereye za Nyangezi, cyane mu Mosho ku muhanda RP 339 hafatiwe abawazarendo barenga 9 nk'uko amakuru mamo akomeje kugenda tugeraho. Bafashwa ari ibyo bangirishe cyangwa bari gutegura operation? Nta rupango bari babanje kwidroga cyangwa se kunywa ibiyobyabwenge muri bino bice. Bivuga yuko rwose ngo abafashwe bari bahaze kitwa amatabi, ndetse abandi banahaze izi za Kanyanga Kasiksi, abandi bimbere ku rwego rw'amabwindi rusanzwe rucuruzwa hano mu misozi yo muri Bukavu. Yego, aba rero nibo bateje ikibazo gikomeye cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo, cyane imisozi ya Bukavu. Bikavuga yuko uyu mutwe wa 23 ukomeje kwisanga mu bibazo bikomeye, bavuga ibintu noneho turagiye twabyerekeza he, turabitemura gute ko bikomeje kutubana akaga. Yego, kugeza ubu kubijyanye n'urujya n'uruza Bukavu haba hari icyahungabanye? Ku bijyanye
bijyanye n'urujya n'uruza Bukavu ubuzima burakomeje ariko ubwo bwose deployment mu bice byose bitandukanye ahantu bwira mu musho hongerwa imisaada y'abasirikare barenga hafi 101 biyongera ku bandi bari bahari hakaba ari mubwira mu misozi yegereye hirya gato ya Nyangezi boherezwa abasirikare benshi mu misozi itandukanye iri ku muhanda route nationale 5 uva Kamanyola werekeza ahitwa za Ruvungi boherejwe abasirikare by'umwihariko urabona yuko societe civile yo iracyafite ikikango gikomeye nyuma yuko n'ubundi bamwe muri bo bakomeje no kubabwira bati birashoboka yuko Leta Zunze za Amerika bagambanira M23 banayikura mu bice baherereyemo cyane muri ayo magambo yari gutangazwa ari guturuka ku mpande nyinshi zitandukanye agera kuri societe civile nibwo bwoba bukomeye nicyo kikango gikomeye uruhande rw'ikitwa abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru kubona bafite abatino bakatubayeho urugamba rwakomeye kandi ndi isura byanga mu kwa tatu gushaka bayikora buzira mu gihe ariko mu kwa tatu mayobozi bayo batandukanye bo batanga ituze cyangwa se batanga isanamitima babwira abaturage bati mutuze turahari turi yo kubatabara nubwo abaturage ubona ariko nta kizere na gito bafite yuko batabarwa. Yego Karembaye Mabrere Katuvi Bukavu tujyane no kuzindaxi naho tubwire ho byifashe guca handi. Ahangaha rero ndagira ngo tugaruke muri Uvira nyuma yuko Uvira naho ibintu bikomeje gukomera benshi ngira ngo banabikomoje bivuga neza uvuga uti muri introduction uvuga uti mama 23 ishobora kuba iri muri Uvira mu ishusho itandukanye niyo twatekerezaga cyangwa niyo twiyumvisha nicyo gihe rero ni ikimenyetso gikomeye cyuko n'ubundi mama ko tukiri muri no mujyi wa Uvira ni nayo mpamvu abaturage bamwe na bamwe bikeka bavuga bati kuba wenda twarifatanyiriza mama ko atatu cyangwa twana kwifatanya nayo aka kanya byatugiraho ingaruka zikomeye abenshi bakaba bakomeje guhunga ubu rero ibyari nyuma yuko hakupe network cyangwa se internet mu mujyi wa Uvira aka kanya kiri kuvugwa yego kandi kiri kugaragara nuko bivuga yuko ubuhanga kuba haba urugamba rukomeye rushobora gusakiranya uyu mutwe wa 23 nyuma yuko n'undi FARDC President Tshisekedi Tshilombo nyuma yo gufata icyemezo cyo gukupa internet nuko ngazi neza yuko aze gutegura urugamba rwo muri Uvira kandi akabazi neza ko amayeri uyu mutwe ushobora kuri gukoresha wo kuguma muri Uvira bashobora kuba babasha kurwana nayo mu buryo budasanzwe kandi bidasubirwaho. Karembaye Mabre turaza kwitega iki mu gihe M23 koko bizaba niba koko ari byo yaba yamaze kwambara impuzankano ya FARDC? Icyo turi buze kwitega nta kindi twitega imirwano ikomeye twitega urugamba rukomeye rutandukanye n'ubwo twigeze kubona muri Uvira. Yego Uvira byaba ari ku ruhande rw'igisirikare cy'Urundi baravuga bati twahagarutse FARDC twahagarutse Wazalendo twahagarutse mama ko tunaiti turahari n'ibindi shusho nshya ntabwo twapfa kurekura gutyo ikitero ni ikibazo ubona yuko kiri buze gukomeretse kandi kiri buze no guhindura isura ukurikije uburyo situation ya Uvira ihagaze akakanya kuba baba bahari ntaho bishobora guhurira nuko bashobora kugereka ibyaha kuri FARDC ari bo babikoze kuba bahari iyo shusho nayo ishobora kuba mu buryo bugaragara buri wese kuko baravuga bati natwe turakora igishoboka niba ngombwa turaza kuratana n'abarundi bakomeje kuzanwa hano turakora igishoboka niba ngombwa turaza kuratana na FARDC turakora igishoboka ikosa ribuze gukorwa rikomeye nuko bo biteguye yuko FARDC igiye gufungura umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo hanyuma imirwano igatangira bundi bushya. Ubwo niba fungura ntibishobora gutuma abo M23 binjira Burundi? Cyo rero ni nacyo kibazo gikomeye ubona yuko n'ubundi benshi bari kwibaza bati none wose yanambara twumvise kwa ishaka kuba yabaho ishobora gusakiranya gisirikare cy'umutwe mama ko atatu n'igisirikare cya FDN n'ishobora kuba yaba iki nicyo twese duteza amaso tuvuga tuti noneho hagiye kubiki. Yego reka dukomeze tujye no kuzindi axi naho tubwire tuve mu Uvira. Ahandi ho bihagaze gute za Walungu no mu nkengero zaho? Wenda mu misozi muri Mwenga ndabariho tugaruka aratoya ngo haravugwa imbaraga nyinshi zikomeje kongerwa mu misozi itandukanye bikavuga yuko kandi abasirikare ba mama ko atatu bari koherezwa Mwenga muri misozi yegereye Karundu Bukenze hafi na Zakasoki mu misozi hafi mu na SP igihumbi
$993 werekeza ahitwa za Isasa. Biravugwa yuko aba basirikare bahawe briefing z'uko bagomba kumanuka muri ya misozi yegereye Kabilongo berekeza ahitwa Matebo. Birumvikana yuko ari mu byerekezo bigana mu Burungu, n'ubundi ngo ni ya misiyo ikomeye cyane y'uyu mutwe yo kohereza abasirikare i Karemi bakajya gufata biriya bice bya Karemi. barabona aho banyura, kandi mu makuru twatangaje kare bigaragaza ko Burundi bwamaze gushyirayo force nyinshi. Ni ukuvuga ngo kubona aho banyura yego birashoboka kandi ntibishoboka, ariko nanone birashoboka kubera ko nanone nabo barashaka kurwana, ntabwo bashaka kuhimbira nk'umwana winjira mu nzu ya se cyangwa se umubyeyi winjira mu nzu yubatse nk'uko bigaragara. Ahubwo igihari ni uko uyu mutwe nawe uvuga uti igihari niba dukomeje guterwa mu bice byinshi bitandukanye, dukomeje kugabwaho ibitero cyangwa amayeri y'urugamba FARDC ikomeje kuyazana mu buryo butandukanye, igihari igisubizo cya nyacyo kandi cyeruye, reka natwe icyo tugiye gukora tubatefuzwe mu misozi Kivu cyane Karemi na Fizi, nicyo gisubizo gihari kandi cyimbitse mu buryo buri kugaragara. Yego, naho ahandi dukomeje mu bice biza Minembwe ho ni amahoro. Mu misozi y'Iminembwe nka Kakuku, Kamombo, mu misozi ya Kingwengwe, hose naho navuga yuko igihari nuko Kigamire de Petwirwa aho bikomeje kugeza abasirikare ndetse kandi n'amapapa atatu muri misozi yegereye Kingwengwe na hafi ya za Mayamote, misozi yegereye za Remera. Bikavuga yuko rero imisanzu no kuteba basirikare kuza muri bice bivuga yuko mu gihe Uvira byaba bikomye Rutenderi, inzira ikomeye yo kongera gusubira muri Uvira ishobora kuba yatangira. Mu buhe buryo? Mu buryo bwo gukora bitani baka n'ubundi bavuye ino mihanda igiriye ku muhanda Route Nationale 5 kuva Minembwe werekeza ahitwa Uvira. Yego, Karembe Aimable, reka tuje no mu ntara Kivu y'Amajyaruguru naho tutubwire ibiri kuhabera. Naho haravugwa imirwano, haravugwa deployment, wicacangura tubwira akantu ku kandi. Kivu y'Amajyaruguru ho wenda ni navuga yuko ari ibitero bya FARDC muri teritwari ya Masisi. Yego. Ni ibitero bikomeje kwibasira ibice bitandukanye bya Masisi, uyu mutwe w'amamako yatuterereyemo cyane cyane. Rero ibi bikaba biri kugaragara mu misozi, navuga yuko ari nka ahitwa Ibukama hagabwe igitero na Wazalendo. Bivuga yuko iki gitero cyashegeshe bikomeye abaturage bari batuye Ibukama, bahungiye muri pozisiyo zegereye hafi no muri bino bice byegereza Mweso, abandi bagahongera mu bindi bice bitandukanye. Ukabona yuko rero FARDC bagarukanye ingamba zidasanzwe zo kugaba ibitero baturutse muri pozisiyo za Warikare mu bice byinshi bitandukanye bya Masisi baherereyemo. Ukabona ko kandi ibi bitero akenshi bikomeje kwibanda cyane mu duce twegereye ahitwa Pilote no mu zindi nkengero z'ibi bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane muri bice twari Masisi, aho bigaragara yuko n'ubundi abaturage benshi bakomeje guhungira muri biriya bice, bakomeje kugabwaho ibitero. Abenshi urabona yuko bari guhungira ahitwa na Mweso, abandi bakahungira za Kanyangohe, nyuma yuko ahitwa Pilote Bukama bakomeje kugabwa ibitero muri teritwari ya Masisi bigamije kwambura umutwe w'amamako y'atatu ibice bifite strategique. Yego. Ku bindi birebana n'ibivuga ko hari abakomando kabare M23 iri gutoza ndetse bari kwigisha ikoranabuhanga, byo Karembe Aimable amakuru ufiteho n'ayahe? Ni special force y'umutwe w'amamako y'atatu, si bya none n'ubundi babatoza, ni ibintu bisanzwe. Amamako y'atatu ntabwo igibura abasirikare bari kuri training wing buri munsi, ariko bikavuga yuko n'ubundi kihari kiganje n'ubundi nuko aba basirikare bari gutegurwamo ikintu gikomeye cyo kugaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo. Ibyo bigishwa ni ibiki mu makuru mufite? Barigishwa gukoresha izi drone zirasa zidafite abapilote, kuko nabo biravuga yuko ku isoko bagiyeho nabo kujya kuzishaka ndetse n'inshi ko zitaraza. Yego. Barigishwa gukoresha izi mbunda zivuga ko nazo zikoreshwa bitabaye ngombwa yuko umuntu aba zihagaze iruhande. Sindamenya amoko yabo niba ari BM 450 ingahe ngo z'abashumba ngo bashobora kuba baratumize nazo tutaramenya uburyo zizagira hano.
yego. Barigishwa kandi ubundi buryo bukomeye cyane bwo kumenya uburyo ikirere cyatatswe n'umwanzi, bakaba bamenya kumusubiza inyuma cyangwa se guhanura indege cyangwa n'ibindi bitandukanye byabigabye igitero muri production baherereyemo. Abo bari ku ikosi ni abantu bahagana Bwana Karemba Aimable? Abari ku ikosi ni cyane bo muri Kivu y'Amajyaruguru batoranyijwe cyane, hagiye hatoranywa nk'abasore bafite amashuri guhera ku barangije za segonderi, waba warize imibare cyangwa se warize siyanse zimwe mu buryo bwinshi butandukanye, warize umwuga ariko nanone mu buryo butandukanye no kubyiga igihe gitoya. Ibi byose birahurizwamo hamwe bakareba ubumenyi ufite, akaba aribwo bagutoza cyangwa se bakwigisha ibyo ugomba gukora. Haba wenda harimo n'aba bahoze muri FARDC? Biragoranye cyane ko uri guhabwa n'amasomo hagaragaramo aba bafatiwe ku rugamba, ariko cyane nk'uwafashwe afite ayo mashuri cyangwa n'ubwo bumenyi bufite akabyemera, nawe barabimwigisha agafatanya n'abandi. Ku birebana n'abazarendo ho muri no Kivu byo bihagaze gute Karemba Aimable? Wazarendo ziganje mu misozi yegereye ahitwa Ntoto Muriri, wazarendo ziganje mu misozi yegereye Kibati, wazarendo ziri mu centre ya Tinga ziri kumwe n'aba FDLR inshuti magara babo, wazarendo ziganje muri hafi park ya Virunga mu misozi yegereye za Nyakakoma, mu misozi Pruto mu misozi yegereye za Kinyamboho, mu misozi iri hafi n'umundi park ya Virunga bavuga yuko ngo ayo bagomba kutegera agasho umutsama makuru atatu cyangwa ariko ugasanga ariko n'ubundi ibi byose biri gukorwa ku ruhande rwa wazarendo cyangwa FARDC. Ntabwo barategura intambara mu buryo bweruye muri Kivu y'Amajyaruguru cyane ko imisozi myinshi strategique ifitwe n'umutwe wa 23. Yego, Karemba Aimable reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Urakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kure imwe Rudende, bashikiriza amakuru atosoye barabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.